Ekitabo kya Zaburi eshura y'igana munana okuhimbisa Ruhanga n'okumushaba obusinguzi ekyeshongoro Zaburi ya Dawudi. Omutima gwanje gugumire ayi Ruhanga ndyayeshongora ego ndyayeshongora ebyokuhimbisa n'obwengye bwanje. Musimuke imwe nanga n'endingiri nanyaha bwanje ninja kusimuka kare munonga. Ayi Mukama ndyakusiima omu bantu ndyayeshongora ebyokuhimbisa omu mahanga ahakuba embabazi zawe ni nyingi okukira iguru n'okwesigwa kwawe nikuhika omu bicu. Oteebwe ahaiguru okukira iguru ayi Ruhanga, ekitiinisa kyawe kibe ahaiguru y'ensi yoona. Ahabwa omukono gwawe ogwa buryo otuhe obusinguzi otugarukemu eihanga ryawe eriri kukundwa ribone kukira abazigu. Ruhanga keema omu mwanya gwe gurikwera yagira ati ndyabaganisa Shekemu n'okwesiima kuhango ngabo Ruhanga rwa Sukosi omu bicweka. Gileyadi n'eyangye na Manase nayo n'eyangye. Efurayimu n'enkofiira y'okundinda, Yuda n'enkoni yangye ey'obukama. Mowabu n'ekinaabiro kyangye, Edomu niho naga enkiito yangye, Filisitiya niho nterera akaari k'obusinguzi. Noha orindeeta omu rurembo rw'orugo rugumire kandi orimpisya Edomu Noha. Ayi Ruhanga toratwangire ebibiro tokihurira na ngabo ziitu ayi Ruhanga. Otuhe emikono turwanise ababisha biitu ahakuba okuhwera kw'abantu tikwine mugasho. Ahabw'amaani ga Ruhanga turyarwana amashiija ahakuba niwe ariribatirira ababisha biitu.